Yes, reka twongere tubahe ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Ni ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane 2026. Ni mu nkundi rero twongere tuzirikane abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni ku nshuro ya 32. Uyu ni umunsi wa kabiri mu rugendo rw'iminsi 100 rwo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Tugiye kurebera hamwe ibya perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yatangaje, ndetse aho yavuze yuko batagomba kwimika urwango rwagiye rugaragara mu bihe bya kera, ndetse anavuga amagambo akomeye yamagana abakomeje kubiba urwango mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba ku munsi w'ejo ndetse sahi ibintu bikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe bakaba baratangiye kugereranya ibibera muri zone ya Minembwe ndetse no mu bice bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisa nka jenoside. Turi bwiyambaze umuroko informa aduhida n'ibyo y'ibikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kugenda abigaragara. Operasiyo zikomeye, imirwano irakomeye, ibitero bikomeye, ndetse sahi biravugwa yuko P5 ni umutwe wakomotse cyangwa ukubutse mu gihugu cy'u Burundi wamaze iminsi witorezwayo. Bivugwa yuko urangajwe imbere n'umugaba mukuru w'igisirikare cyawo Kayumba Nyamwasa, ko uyu akaba yarabaye umwe mu basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibivugwa ndetse binavugwa yuko harimo abasirikare bagiye batandukanye, ndetse sahi P5 ikaba yarihuje na FDLR mu bice byo muri zone ya Minembwe. Ariko biravugwa ko P5 yatangiye gukorwamo, ndetse magingaya bamwe batangiye kubarasa ku rwego rwo hejuru. Muranyemera rero ibi ngibi nta kintu mbiziho, ariko umuroko wacu informa araduha information umenye akantu ku kandi muri iki gitondo. Reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukiza kuri Kigali Real News bwa mbere, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe. Nyamuna ntiwibagirwe no gukanda like kandi unasharinge ibiganiro byacu bigere kure hashoboka. Ngiye muri kumva kandi tugiye gukomezanya. Ndizamiya umugisha ku murongo wa telefone, turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Yego, mwaramutse neza. Bwana Bizima, birumvikana ko bitari kumvikana neza bitewe n'uburyo uri kuvugamo gakeya, ntituri kumubumva ahantu muherereye sinzi. Ndakumva neza nta kibazo. Yes, Bwana Bizima, wenda mbere yuko turi bujye mu bikomeje kugenda bikomeje kugenda bigaragara, uranyemerera tubanze turebe ibyatangajwe na perezida w'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika. Yatangaje ku munsi w'ejo ku itangira ryo kwibuka ku nshuro ya mbere hano, ariko ni umunsi wa mbere nako ubwo ni inshuro ya 32 mu gihugu cy'u Rwanda, aho yatangaje byinshi ku byari bikomeje kugenda bigaragara kandi bikomeje kugenda biba, aho yitatuye akavuga byinshi ku rwango abantu bamaze kubiba. Ni perezida wa Afurika yunze ubumwe mu magambo ahinnye aribyo bita AU, Mohamed Ali Yusuf, aho yashimangiye ko icyerekezo Afurika yihaye ari uko batakwimika urwango, bitazanongera kwemerwa ko bihindurwa umushinga wa politiki.
yabigarutseho n'ubundi ku munsi w'ejo ku itariki ya 7 Mata, ubwo uyu muryango wifatanyaga n'u Rwanda n'isi yose mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 cyabereye ku cyicaro cya IU muri Addis Abeba muri Ethiopia. Dore uko yabitangaje, Afurika ihamya ko kubiba urwango rwinjizwa muri politike bitazongera kubaho. Tugomba guhangana n'ibyago biri kwiyongera birimo imvugo zibiba urwango, amacakubiri n'ivangura rikabije, tubinyujije mu kubaka ubumwe. Yakomeje avuga ko urugendo rw'u Rwanda rw'ubudaheranwa no kwiyubaka bigaragaza ko amateka mabi atari isezerano ahubwo ahindurwa n'ubushake bw'abantu. Ati kwibuka bidusaba gukora, kurinda no kurengera agaciro ka muntu aho ariho hose. Afurika ishyigikiye amahoro, ubutabera n'umutekano wa buri mwe. Nanjye sahi kuri uyu munsi mboneraho kubwira abakunzi ba Kigali News, twe guheranwa n'agahinda, twibuka ariko tuniyubaka, ariko mu ngamba cyangwa mu ntego twese intero yakabaye imwe ko jenoside yakorewe abatutsi itazongera kubaho ukundi. Ni munyemere rero tujye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kubera ku butaka bwaho cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye nka zone ya Minembwe ndetse no mu bice ndumva ejo twabatangarije mu bice bya za Rumbishi, ahagira ngo ni muri za Karehe no mu nce za Masisi, aho drone zibasiye abo mu bwoko bw'abanyamulenge ndetse n'abo mu bwoko bw'abatutsi. Abenshi bakaba batangaza cyangwa ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikaba bigenda byandika ko ibiri gukuba cyangwa ibiri gukorwa bisa nka jenoside yakorewe abatutsi. Ni munyemerero turebe situwasiyo uko ihagaze ku butaka bw'iki gihugu, nuko biramutse, nuko umwuka uhagaze ndetse umenye byimbitse uko byifashe. Bwana Bizima rero nuko situwasiyo ihagaze, ndagira ngo witature utubwire uko situwasiyo ihagaze muri wa muco kutwapudetinga, ndetse utubwire uko magingo aya bimeze. Reka duse naho duhera muri zone ya Karehe, aho imirwano ikomeje kuba yiyongera cyane ndetse ubona ko binakomeye cyane ku rwego rwo hejuru, uburyo ko M23 ikomeje gusa naho ihatana cyane mu kwigarurira ibice bitandukanye, kuko nk'ubu imirwano yo kuri uyu munsi cy'ejo nimugoroba ndetse n'iki gitondo cy'uyu munsi ubona ko yabaga isa n'itaragera mu duce twose yigaruriye, ariko kuri aya masaha tuvuganiraho isa naho iri kugenzura. Rero ni ikintu ubona ko gikomeye. Yes, birumvikana ko mu local informa asa nkaho ahugiranye, ariko kuva ku munsi w'ejo drone zakoze agashya, aho bigaragara ko mu gace ka Mikenke byari ibicika. Na magingo ya rero biravugwa ko kugeza ubu ibintu bikomeje kuba bindi, ndetse ubona yuko situwasiyo ikomeze kuba ingorabahizi. Ni imirwano yari ikomeye ivugwamo impinduka zikomeye ndetse n'ibitero bikomeye bya leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa abayo mu nce zigiye zitandukanye, aho no mu mujyi wa Uvira bivugwa ko ibintu byahinduye isura. Biravuga yuko rero umutwe udasanzwe wari wagiye gufatanya n'abafatanyabikorwa bafashije leta ya Kinshasa kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, ndetse uno mutwe wa P5 ukaba warahawe misiyo ikomeye yo kwirukana cyangwa kurandura bidasubirwaho MRDP twirwaneho iri muri zone ya Minembwe ndetse na AFC M23
bivugwa yuko n'ubundi ari intego bihaye, ndetse magingo aya bikaba bikomeje kuba ingorabahizi ndetse n'ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru. Rero netiwaka zari ikibazo ndetse ihuzanzira zabaye ikibazo. Reka dukomeze twumve umuroko Ifoma ibyo dutangariza. Yego bwana Bizima, netiwaka zari zikomeje kuba ikibazo, ngaho ukomeza aho wari ugereje. Yego narindi mu gice cya zone ya Karehe, aho uvugaga ko operasiyo zikomeje kuba nyinshi cyane ku ruhande rwa M23 mu kugenda yigarurira uduce twinshi, ndetse ubona ko ari imirwano iri gukomera cyane ku buryo ubona ko koalisiyo muri ibi bice bigoye cyane, kuko imaze kwigarura uduce turenga tugera mu 10, ndetse ubona ko inakomeje cyane ku buryo ishobora kuba iri mu bice bya Warikare cyane, ubona ko ari ubusatirizi busa naho bwerekeye imirwano irimo gusa naho yerekeza ko uduce tumaze gusa naho twigarurirwa. Harimo agace ka Kusisa, Nyarugusha, n'agace ka Ruramba, Bushenge na Braza, akse ya Kaziba, Katare, Kafufura, Gatanga, Runge, Bushunguru, ndetse ubona ko utu duce twose uko bagiye badufata ni uduce ubona ko dutuwe n'isantere zisa n'izishoreranye, ariko ubona ko zari zimazemo igihe iyi koalisiyo cyane, ndetse ubona ko ari uduce twari twarigaruye na FDLR cyane, mu buryo ubona ko no mu kudufata imirwano iba yatangijwe na FARDC ndetse n'iyi koalisiyo bari kumwe ya Wazalendo ndetse FDLR, ubona ko ari uduce basaga naho bakoresha ibikorwa ibyo ari byo byose, yaba mu gusoresha abaturage, mu kuba bafata icyo bashaka ku bijyanye n'imitungo y'abaturage, ndetse ubona ko utu duce abaturage babyishimiye cyane kuba M23 yabashije gusa naho yinjira muri utu duce, bakaba banabasaba ko bataba ari bimwe byo kuba bahigarurira bagahita bavamo, kuko izi koalisiyo zifite ubugome bukabije cyane, kuko nko mu minsi itambutse aho zabaye nk'aho M23 yagabaga ibitero mu isantere ya Rumbishi, aho baje gusa naho bayivamo mu buryo bwo gutinya ibitero bya M23, kuko babonaga umuvuduko bafite, koalisiyo kuvamo ariko kwivamo yangije byinshi cyane, ndetse hasenyera n'abaturage benshi. Rero ukabona ko ari ibikorwa barambiwe cyane ku ruhande rw'abaturage cyane, ku bw'iyi koalisiyo ubona ko itajya igenzurwa na kamwe, kandi iteka ryose umugambi basa naho bafite ari wo kugenda babangamira abaturage, ndetse ku buryo bamenye ko hari ukekwa ko yaba yarigeze akoranaho na M23 muri ibi bice ahita yicwa byihuse. Yes, bwana Bizima, biravugwa yuko operasiyo zikomeye kandi zikomeje no muri zone ya Minembwe, aho bivugwa ko umutwe winjiye wiyongereye cyangwa muri koalisiyo ihanganye na MRDP twirwaneho na AFC M23, bivugwa yuko watangiye operasiyo, ariko bakaba batangiye kuwukoramo no mutwe n'uwa P5. Bwana Bizima, abyifashe bite, bihagaze bite kugeza amagingo aya? Ni uburyo ubona ko iyi koalisiyo yari isa n'ifite imbaraga mu minsi yose, ibaye nk'aho yari ibonye ramforo ya ziriya ngabo, ariko M23 ikimara kumva ko babonye sapoti, ndetse natwe irwanaho muri ibi bice cyane cyane muri Plateau, kuko iyi Plateau bari bafite koalisiyo ifite imbaraga nyinshi, zabizi ko ku munsi w'ejo ndetse bo bari basa naho bari babashe kugera mu duce tugera muri tubiri, agace ka Nkongwa ndetse na Uwibijege. Utu duce twombi koalisiyo yari isa naho iri kutugenzura, ariko ubwaho mu mirwano yabayeho mu gicamunsi cy'ejo ndetse n'iki gitondo cy'umunsi, urabona ko M23 ndetse
yabaye nk'aho yahinduye ibintu cyane kuko yabarashemo imbunda ziremereye cyane z'umusaza za tirari mu buryo bwo kugira ngo iyi koalisiyo bayisenye, kuko yari koalisiyo nini cyane irimo abasirikare barenga 4,000 bari mu gice kimwe, ubona ko byari biteye ubwoba. Ndetse urabizi ko ku munsi w'ejo abantu bose bari bagiye batangaza ko iki gice cya Plateau byanze bikunze iyi koalisiyo ibashe kusa naho igikuramo M23, ariko uzi ko plani zabo zikunze gukorwa nijoro cyane n'amaoperasiyo menshi. Babashije kuba hari ibikorwa byinshi bahinduye mu masaha y'ijoro, kuko ubu tuvugana no ku gicamunsi cy'ejo imirwano yari iriho, koalisiyo yari imaze gusa naho ibamo gutakaza ibi bice yari yabaye nk'iyigarurira yabivuyemo, ndetse inahatakariza n'abasirikare ndetse barimo n'abo ngabo bashya, kandi harimo n'abagiye bafatwa amateko kuko bagiye bagaragaza inkomoko yabo iyo baturuka. Ubona ko ari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda rutavangiye, nk'uko wazarendo cyangwa se umusirikare wa FARDC ushobora kumubona cyane iyo ubasha kuvugana nabo. Rero ni ikintu cyabaye nk'igikuba cyane kuri koalisiyo, ndetse ubona ko umugambi wabo usa naho wapfubye ku byemezo bari bihaye n'intego y'uko bari bubashe kwigarurira iki gice bitarenze iminsi 2. Kandi amakuru mashya ari ni uko nyuma y'ibikorwa biri kubera muri iyi zone ya Minembwe cyane, harimo ibintu bimeze nka jenoside, ndetse ubona ko harimo n'ubugome bwo kuba bafite umugambi wo kurimbura abanyamurenge kuri ibi bice. M23 irasa naho yagize ibintu ihindura cyane, kuko hamaze kumenyekana amakuru ko hari force nyinshi zahagejejwe z'abasirikare ku ruhande rwa M23 barimo guturuka muri Nord Kivu, kandi mu buryo bwihuse bwo kugira ngo babashe gusa naho bagira ibintu bahindura cyane muri imisozi miremire ya Minembwe. Ubona ko intambara yanze gusa naho ihava. Rero mu buryo bwo gukumira ko habaho gupfa kw'abaturage burundu, kandi ubona ko ari umugambi bafite, hagiye kuba imirwano idasanzwe bijyanye na operasiyo nshya zigiye kujya zitegurwa na M23 mu bice bitandukanye, ku buryo ubona ko iyi zone ya Minembwe bashaka gusa naho hari ikiri buze kuyihindukaho bijyanye n'uburyo ubona ko M23 yabishyizemo imbaraga. Yes, niko bimeze bwana Bizima. Biravuga yuko no mu mujyi wa Uvira ibintu byamaze guhinduka. Ese byifashe bite ukomeza na Plaine de Ruzizi? Muri uyu mujyi wa Uvira impinduka zirimo cyane ntabwo ni izijyanye n'akajagari, ndetse ubona na muvoma itandukanye, ariko ubu igihari kidasanzwe abantu benshi batarimo no kumenya ni uburyo ubona ko hari gukoreshwamo ikintu cyitwa ubutasi burenze ibindi bikorwa biri kubera muri iyi Uvira, kuko ubona ko aho hamaze kubaho gushyamirana ndetse no kutavuga rumwe ku ngabo z'u Burundi ndetse n'iza FARDC, ubu igikorwa cyose gikorwa ndetse akenshi muri muvoma yerekeza kuri umupaka wa Kavimvira, ndetse yaba ari abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga se cyangwa icyo ari cyo cyose, ubona ko hari ubugenzuzi ku mpande zose cyane. Ubona ko haba hari ikikango ku ngabo z'u Burundi n'iza FARDC, buri wese avuga ko undi ashobora kuba yamuhemukira bijyanye n'amakuru agenda aturuka ku mpande zombi. Rero ni ikintu ubona ko cyabaye nk'aho gisa n'igihungabanya iyi koalisiyo, ndetse ubona ko harimo ingabo za Angola zitabasha no kumenya amakuru neza bitewe n'ururimi kudahuza, ariko muri bike bazi ubona ko hari abafite impagarara cyane yo kuba muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse ubona ko amakuru ahari ko izi ngabo za Angola zitari muri operasiyo hejuru mu misozi miremire, ubona ko zirimo zishaka deployment yo kuba zabasha kuva muri uyu mujyi wa Uvira, kuko babona ko nta kazi kawurimo, kandi ari ahantu bashobora guhura n'ikibazo isaha bijyanye n'ubugambanyi ndetse no gusubiranamo kw'iyi koalisiyo kuba kurimo, ndetse kandi bazi neza ko umwanzi wabo M23 iba ari mu birometero bitari byinshi. Rero ni ikintu ubona ko habayeho kuvuga ngo ni imirwano ikomeye ishobora kubera muri iki gice cya Uvira. Hashobora kubaho ibintu bidasanzwe cyane bijyanye n'iyi koalisiyo, umwuka mubi urimo cyane, ubona ko isa naho idashyize hamwe. Muri Plaine de Rusizi ikiriho ni operasiyo ubona ko zabaye nk'aho
FRDC izikora isa n'iyiyibye cyangwa se isa n'itesitinga, kuko aho ibaye nk'igerageza bijyanye n'imbaraga ziri kuri kapote ku ruhande rwa M23 yagaragaje ko hari imbaraga z'umurengera zirenze, utinye ko habaho kwadivasinga by'igihe gitoya mu buryo bw'icyerekezo M23 iriho ntisane ibintu bisa naho yabasubiza nayo yadivasinga, ahubwo ikintu ihita ikora muri coalition koherezamo bombe nk'ebyiri cyangwa imwe ku buryo zihita zitanga tansiyo, ku buryo ubu ntawe ukisa naho aseriganya mu buryo bwo kwadivasinga muri ibi bice, cyane bijyanye n'intwaro za M23 zisa n'izirinze ibi bice cyane, ubona ko ari igice badashaka ko kivogerwa cyangwa haba kwadivasinga mu buryo ubwo aribwo bwose, waba uturutse mu bice ushaka ariko werekeza muri Ukraine de Rusizi. Ni ikintu rero ubona ko cyabaye nk'ikidindiza operasiyo zo muri ibi bice, ubona ko coalition ihari yabaye nk'ibura icyerekezo, ariyo mpamvu ubona ko imirwano ikomeye bayishyize muri Plateau ndetse no muri iki gice cya Minembwe ariho operasiyo zikomeye ziri kubera. Yes, Bwana Bizima, rero ndagira ngo uduhe ishusho rusange y'umutekano uramutse ndetse n'uburyo ubona urugamba nimba ruri buze guhagarara cyangwa ruri buze gukomera. Bwana Bizima, urugamba ruraza gukomera cyane muri iyi zone ya Minembwe, ndetse kandi ubona ko M23 n'ubundi ifite umugambi ukomeye cyane wo kugenda uyinjira muri ziriya ntara zindi za Warikare, ndetse ubona ko yari yarabaye nkaho yari yarashyizweho ubwirinzi bukomeye ku ruhande rwa FARDC, ariko amakuru ahari muri Warikare nuko mu mashyamba yaho ingabo za M23 zimaze kunyanyagira mu bice bitandukanye, ndetse ubona ko zababujije uburyo babuze icyerekezo cyo kumenya icyerekezo baheramo bafata, kuko ubona ko habaye nkaho bakwira mu bice byose. Kandi iki ni ikintu ubona ko cyavuye mu nama iheruka kuba itaratangajwe kuri ba komanda ba M23, bashaka kugaragaza ko impamvu Perezida Tshisekedi atabasha gusa naho atuza mu buryo bwo kwicarana nabo akagira ijambo yabasha kuvuga ryumvikana ku buryo nabo bamubwira kumva, ari uko bari mu birometero bya kure kandi bari gukomeza gusa naho coalition iri kugenda ibagabaho ibitero mu bice bagenzura, bagahora basa n'abizengurutse. Ariyo mpamvu ubona bafite umugambi wo gusa naho bakwa ibice cyane bakagera no mu ntara badatekerezaga ko bashobora kugeramo. Rero niyo mpamvu ubona ko operasiyo ziri kuba ziri buze kwagura ibice cyane bikomeye, kandi nk'ibiri kubera muri Kare ndetse na Warikare urabona ko aricyo cyerekezo M23 ifite, ubwo ubona ko yafashe umugambi wo kuba igiye gushyira operasiyo zikomeye cyane ndetse bidasubirwaho muri iki gice cya Minembwe, cyari gisa naho abantu benshi bari bamaze kugenda batakamba ko imbaraga zihari ku ruhande rwa M23 na twirwaneho zidahagije bijyanye na coalition iriyo, kuko ntiwakumva ko ibihumbi 10 na bingahe by'ingabo byarwana n'abantu batageze ku bihumbi 5. Rero cyari ikibazo gikomeye ubona ko bashyizeho akadomo ndetse kigiye gukemuka bijyanye na support yabashije gusa naho yoherezwa muri biriya bice by'imisozi miremire ya Minembwe. Yes, Bwana Bizima, rero nimba hari update nshya zo muri aka kanya z'iki gitondo twaba atwibagiye kukubazaho wakwa updating abakunzi ba Kigali News. Amakuru mashya hari ni amakuru avuye mu butasi bwa M23 ariko atabashije kuvugwa ngo batangaze beruye amazina bwite y'umukoroneri uvuzwe ko ubu tuvugana atakiri muzima, abashije kuraswa kandi arasiwe mu gikorwa kibi yateguraga cy'ubugambanyi. Uyu ni umukoroneri wa M23 wari umaze igihe ndetse wari ripota, kuko iyi ripotinze mbere yo gufata umujyi wa Goma yinjira muri M23, aba umwizerwa abasha gukorera mu bice bitandukanye bya hedikota nkuru ndetse bijyanye na logistique, kuko ni umuntu usa naho yari akomeye. Aza gukora igikorwa cy'ubugambanyi rero cyane, ubona ko mu nkuru zitambutse ubwo Tshisekedi yakiraga ikipe y'amaguru, wumvise ko hari amagambo yahatangarije avuga ko agiye kwisubiza ibi bice byose M23 igenzura yafashe kandi mu gihe gito,
ni uburyo ubona ko kuri uyu mukoroneri yari yatanze amakuru yose afatika akomeye cyane y'ingenzi, ndetse yari ageze no ku mugambi karundura wo kuba yabashije kurasirwa mu cyerekezo cya nyacyo, kuko yari umuntu ufite utu twuma turakinga neza ku buryo twari kujya dutanga sinyare mu cyerekezo General Sultan Makenga yerekejemo, kuko yari mu modoka zimugenda hafi, yari amaze kwinjira, yari ari kugenda ashyiraho utu dukoresho. Rero mu butasi uburyo yagaragayemo ni kamera za muri iyi parikingi, ariko nk'umuntu ukomeye ubasha kugera ahashoboka hose, urumva kugira ngo babitahure ni ubugenzuzi ubona ko bari basanzwe bamufiteho amakuru, kuko yari ari no muri konji yari yarasabye, ariko nayo idafututse mu buryo ubona ko yari amaze gusa n'aho akekwa ko bari kugenda batahura duke duke ku makuru bari bamufiteho. Biza kuba ngombwa rero ko nk'umuntu wari ukibasha kugenda aho ariho hose yinjira muri iki gice kiba kirinzwe kandi gifite umutekano, ariko aza gutahurwa, ndetse mu mabwiriza rero y'uwabikoze ntabwo babashije gutangaza uwo ari we, ariko yarasiwe muri iki kibuga n'ubundi cya parikingi aho yari ari muri ibi bikorwa, ndetse uwatanze amabwiriza yo kubikora uwo ntabwo yigeze atangazwa. Rero ni ikintu ubona ko mu bisubirwaho Sultan Makenga amaze gufata umwanzuro ukomeye, kandi uvuye kuri ba komanda bagiye bamubwira ko nta bintu by'imbabazi nyinshi mu bijyanye n'ubugambanyi agomba kujya yerura, buri wese akabazwa icyo yakoze, ndetse akabasha no gukurwa mu nzira mu buryo bwo gutanga umutekano no kuba babasha kugera ku ntego yabo bwite yo kubohora igihugu uko babyiyemeje. Yes, Bwana Bizima, rero wenda mu ncamake ni ibinyamakuru biri kugenda byandika ko ibiri kubera ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisa nka jenoside. Ku bwawe cyangwa ku ruhare rwawe, ibivugwa cyangwa ibitangazwa ubigereranya n'ibibera aho ngaho, ukabigereranya n'ibibera aho ngaho, wenda ukaba ufite ho amakuru make cyangwa amakuru menshi kuri jenoside yakorewe mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo wabisanisha nk'ibyo? Nta muryango n'umwe mpuzamahanga wari watangaza ibyo, ariko iyo urebye ku binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no kuri social media zitandukanye, bivugwa ko ibigaragara biri kubera muri ibyo bice bisa nka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Bwana Bizima, ibiri kubera aho bifitanye isano n'ibyabereye mu gihugu cy'u Rwanda? Birasa nabyo, kuko ubona ko ubu ikintu kimaze kuba ahantu, keretse umuntu utarakurikiye amateka y'ino jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse n'ibiri kubera hano muri Kongo, kuko urabona ko ikintu cy'amoko yateye jenoside kubaho mu Rwanda, n'ubundi icyo kintu cy'amoko cyarakurikiranye muri ideoloji hano muri Kongo. Ayo moko yose agenda havugwa, kandi aba banyamurenge ubona bakurikiranwa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyamasisi bose ni abashyizwe mu bwoko bw'abatutsi, n'uko jenoside ikorwa byari bimeze. Kandi noneho wareba ihuriro riri guteza inambutiyaje cyane ko n'ubundi rigwiriyemo FDLR zakoze ayo mahano mu Rwanda nizo ziri inaha, ndetse ukongeraho ko ubona uburyo abayobozi bose, yaba abakomeye bari hanze batavuga rumwe n'u Rwanda, bajya gusabira FDLR ko zikurwa mu mitwe y'iterabwoba, kandi ibyo babigezeho. Ukabona umuhungu wari uwa perezida Habyarimana aje mu buryo bwo gusa naho yifatanya na perezida w'iki gihugu, ndetse hakiyongeraho n'abagiye bava mu ngabo nk'iyi P5. Urabona ko abayigwiriyemo benshi ni muri abo, ndetse hari n'abakoreye igihugu kuri General Kayumba, ndetse ibikorwa yagiye agerageza gukora mu gihugu cye cy'u Rwanda twabyumvaga turi nabyo, n'ubundi ugasanga mu itangazamakuru nawe nta byiza yabaye nk'ugaragaza nyuma yaho. Rero ni ikintu ubona gikomeye cyane cy'uko jenoside kuba ihari, iyi nta nubwo ari ugusa nayo, ahubwo niyo, kuko ugeze mu Minembwe ukareba uburyo ki umuntu
agenda ashaka umuntu muzima kuba yariwe yakwica akamugora, bikaba ngombwa ko asenya inzu abamo, akangiza inka, ukarasa drone amatungo y'inka angana kuriya ku musozi, ugasanga ubushyo bw'inka burandagaye, ukabona umuntu yageze ku rwego rwo kwangiza imyaka, agatera amabombe mu mirima y'abaturage ihinze ibigori mu buryo nta jenoside irenze, kuko intambara zibaho ku isi nyinshi ntabwo zijya zishobora gukora ibyo ngibyo. Barwana n'abo barwana, yese waba ugiye no kwica umuntu, ukica umuntu muhanganye, ariko ibiri kubera hano mu Minembwe ntabwo ushobora kutiyumvisha ko ari jenoside, ahubwo sinzi impamvu imiryango mpuzamahanga ikintu itajya igikorera ubugenzuzi ngo ibashe no kuhagera, kuko irabyemerewe. Impamvu itahagera ngo irebe ibiri kuhabera, yibera amaso idahawe amakuru atari aya nyayo, sinibaza impamvu iyo ariyo, ariko ugasanga ahubwo icyo baraje ishinga ari ukumenya uburyo operasiyo ziri gukorwa ku ruhande runaka, bumvikanisha uburyo ki M23 imaze kugenzura ibice binini ndetse yafashe hanini bidakwiriye. Rero ubona ko byanze bikunze ahangaha ni ukwitabara, hakaba intwari zihagarara, nk'uko mu gihugu cy'u Rwanda harimo izabonetse zigahagarika jenoside, ariko n'ubundi n'ahangaha nicyo gikwiriye, aricyo M23 ubona ko iharanira kandi irwana nacyo, kandi byanze bikunze izagitsinda. Yes, Bwana Bizima, rero nkundira nkushimiye nkwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Yego, urakoze nawe. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubashimire tubifuriza kugubwa neza, ariko tuboneraho kwihanganisha abari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi n'abatameze neza. Imana tuzi ko ariyo nkuru kandi ishobora byose. Ciao, Imana ikomeze ibaha umutima ukomeye kandi ibahe kwihangana byimbitse.